Chi bai ule mi ta lungte gallstone disease chungchang ilo soite ang mi tui lokhal hian lungte asiam theya lungte hi alen zong te apian hmang le dan te ain ang lo fawa naupang lama a ngai meu lawa kumsom li chung lama a du bik anei du te thau lutuk thau thu ta cher le thut chin te hun rei lo te chunga cher thut te thin ro thin song nei te thisen ka cham te mi ta natna shik omte mi tui bail in siam tlem te kumsom le chung lam fanga le thau lutuk te naw pai lo na le estrogen damdoi ei thin te ril pai then to te le zun thlum nei ten he natna hi an nei du an natna lan chua dan mi then khat chuan engma in soisel na an nei lawa enge mo har satna dang wanga zai le thil dang te an lo to in mu chua ani chin thin thip no pumpuar na nuam lo le ko puar a du a pum ding lam chung lam na le nuam lo abik takin choi puar lai le thil thau mom ei zo a du lungte khan mit kong a no chuan heng te hi a thei khosik pum ding lam chung lam na nung le dar ding lam na luak chuak le luak ngai na hriat lo te pum ding lam chung lam khoi zong ana le thok zong ana eng jaundice le thak lungte khan mit tui kong alo no chuan mit tui kha thisenin alo hip lu ta chu chuan eng jaundice le thak asiam thei zundum le tlaklei ang rong ek a theya vitamin chi hrang hrang tlak cham le thisen khang har a thei bok a en kol dan anna a chua chuan chol hadam a tha a choi thei lo chuan thisen cho pek a tha anat chuan na chok na ei a tha a atul chuan mithiam te ronin antibiotic a thei bok ana chua lai chuan thau lam ei tlem a tha a thil tui lam ei a tha bok thei chopa ngai alu chang coffee thingpui le kwa ti puar lo lam chi ei a tha artui cream voksa thil kan ro le zulam chi ei in lo tur thau le mom lam ei hian ana a chuak du lungte hi damdoi hmanga ti tuite man ro hmanga lak chua te chut ke te verle zai hmangte in a en kol thei zai zo karli atanga karuk chung thaulam ei tlem a tha a hemin hnuai hi chuan zoi zoya thaulam po ei thei ani darna le pumpuar te a chuan thut tun emo kalin emo anuam du averchi a lungte paite tan heng te hi hriat zui a tha exercise na savak lova lak ma a tha motor khalmi tan kar thuma tanga kar livela khalzom thei ani zai atanga ni khat emo ni hni emo vela a in bual thei kar khat chung tal ri choi lo a tha zaina lai kha apun awmem en thin turani a sabon le tuya sil a tha bok heng te hi kathulak na te ani fakna kan lo zep tel le ange RK store meat and frozen food wholesale and retail pek na hian bong sa bong thin voksarep arthin arthial arbop le frozen food chi hrang hrang te englai po in wholesale le retail in kan pe e zela health mizo min lo thlir saka wangin kan loma health topic dang te marengihealth.com a chiar tura oma kan channel hi subscribe like comment le share te min lo nei sak ve don nia